jaga angan jaga tubuh pah posipluh nyam posipluh jaumun wuduk solat Allahu akbar baca kunut lah lewat rumah pusubah apa posipluh gusut qada qada mesa wahina gede untuk lu salat baru pegah pak rumah cukeh istriku sayang qada tadi abang qada tubuh pegah ku ayat dan benar hana ku the murung-murung tengok ku benar ya makanya qada pajan yang rumpuk qada bahasa kita bahasa Aceh bayu salat saboh wate tinggal salat perih huruf kiamat ke sisa yang kanya kedua sorayuk salat dengan puasa sorayuk salat dengan puasa puasa ke wahyu, zakat ke wahyu, haji ke wahyu, salat ya cok. Kejut nasirul ragam kan ke pajuh sawo. Aleh mati lempu. Pajuh bu gula jempu, mang kelu kuah tengah pajuh-pajuh bu pluk mati lempu. Kagot tu. Mek jarong abah moho julok lan teput. Plak pluk nya habis pajuh bu jip kuah lah. Ya, padahal bunuh segala kepajubu ukai hitam habis lebu gelih ukai yang pegah lom 4 sehat 5 sempurna kuto 4 sehat makanya ron mak-mak dia duduk dengan suami segaga mak jaro genggam jaro suami so yang genggam jaro suami geluruhkan dosa oleh Allah tapi teteh nasihat kajak gula genggam mak le jaro tak balik-balik li ya Allah kalau lagi badan lagu li lagu nyonya haban hai waling ku rumah baik kan kena pu balik-balik mana kalau ya Allah okey kau panjang-panjang aku lah kolon ya Allah cok klip okey kau okey nyofun tu lenjuun sa 2 le put nyok bahale kena ju 5 6 7 8 dikurung 10 nyofun nyoki sunnah ilung tungku to yang panjangnya ilung support hana sunnah nabian pakai sunnah nabi kau ke lako ngang klip sini nak hana klip nungku ngamparang cok jaro lako culuk lang ketiak tun kau ke to dulu kila kau tamilanya kau ke kau hana lain tungku hana parang ngego kau haju kok le pahala mame hujung bukai le yang pelai pegah suami pajuh bu sawo ka made lempu cok kuah hajib rupanya le sawo mentang poh limong subuh golom bak golek ka tengut lom setengah nai pegai permoh budoh semen subuh budoh leh kibal labah menjelabah punya enggak lo bak cermin bak kaca banging ka agoy gue pura-pura tarik rupanya panjang panjang aku yang kau masalahnya nya munyo tarik batil puasa kayak ibarat muntah han tarik han sah sama yang tabaum sama kakek geha aja tungku sampai sepok je dalam kamar mungkin dia aduk dalam kamar dia ahah itu mana punya ya enggak mungkin salah saboh payah ku batia dah payah ku batia puasa payah tarik ya salat untuk puasa qada balik karena kadobul dua yang kerja orang duk bineh kurung ko le dengan semayang orang duk bineh belang le dengan puasa iro meneh pun duk lu meneh kota nunggu bati hana dengan semayang lu yang duk bineh krung le tinggal semayang yang duk bineh belang le tinggal puasa bakal mana nanggu yang duk bineh krung ate gitu semayang gitu lang keruang getron julang krung i auto guduk ju saja lemuzu abe gerah muka gerah jaro gerah ule getengah so silak ya ju na orang kun ai ada haki ka so lang buta ke pak ku dengar saya puh anak kablut saya pak aku dengar saya kablut pak aku dengar saya halang iya dengan pulaman kablut
rupanya tanyo treng langkrung wate rahaki monyohana takasat rah keun rah gekeun payah niat lah mati nyok aku rahagi payah niat bot mentek nyok aku rahagi hana payah keun nyok aku rahagi hana payah keun tabut mentalang aki latih nyok kalau rahagi kajut tapi nyok bahana kasat-kasat dengoh haju yang kenyang gekeun urung duk bineh krung le tinggal semayang awak getrun getu semayang langkrung hana rahagi ke bukit kajian ngenyan ya urung duk bineh belang le tinggal puasa karena urung buka puasa kailuk madauro asal kailuk madauro ke yui urung du bineh belang ke le bau mama dauro padang bau le ke ye le payo kuih-kuih gak lete ya ka du lam ram dauro kan ditupit wate ke nyan je puno padang bau makanya yang boleh pegah salat dengan puasa guna ilmu be tak tire-tire yang kenya no ladon buka puasa ngampung meman asa kapung mem nasah KYI pengumuman wate buka puasa katro jeb jui pajuh le kuih segala macam tupu tengok yang lom pengumuman wate buka puasa katro jeb jui pajuh le kuih hang yang but tupu le lagi tapi pengumuman JFUI DJI apa Jokowi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kau rumah mati ni abang dengan gekap ni pambaliang kata gelang pakon bang mau buat kalau pegah menoi ron sapung man JFU cok kan orang pegah poman pejalan beda-beda kan ya sebut dengan tepi-tepi BLT piramanya ni kan makanya ya pegak pengumuman ni pisah-pisah pengumuman BO be ni sama mendum musibah rop ikut kali je Michael le permak kiban puasa lumpuh kiban kaza balik je belum sah nak preh-preh dudah makanya yang paling pegah rayuk salat dengan puasa nanti sembahyang alhamdulillah rukun lebla badumbo rukun semayang lebla pertama mabuk jujur pertama ni niat pertama ni doa berdiri letak pipun Fatihah limang ruku' 6 i'tidal 7 sujud 8 tadu antara dua dosi kurung tayun akhir 10 hasil tayun tak baca 11 selawat 12 salam 11 tertib rukun jina rukun leblah bagi kamu tentai saudara pertama fi'li kedua qauli keleng qalbi rukun jina pertama ni baiklah sebelum salat hukum le wudu rukun wudu badum soal jika kita ditanyai orang kita berapakah rukun wudu jawab bahwa tidak tahu saya nombor 6 pertama rahmu ka rahja rahu le rahga ki niter tip 6 nya kenurun jamun put 2 thu put basah ya nama pom lagi bui pok birah ya gazara baru nyamu supaya menyata tim jabut maka tempi kekul menawat tu 2 thu put basah yang tu nit tertib tu yang basah rah muka rah jaro rah ule rah gaki cara muka sahajalun muzu tengkulung biasa saja lu rafa'ah daubud jujid sajalun muzu jujid innamal amalu binni niat asai uduk niat sajalun muzu tungku pak pun tak bohong iya berang apa je
Inojud berang kapat. Tapi yang lagak ba'dahi saja lemus. Giyurah lebih-lebih mah. Saja lemus. So yang timrah lebih-lebih samping uro kiamat meblep-net muka di padang mahsyar. Kau mudah dikenali le orang tengok mucahaya cemerlang tadi. Sebab wate tauduk sering karah lebih. Asal kau duk bersering saja lemus. Kau sering karah arah samping ngono. Tapi menyobinih orang memalim tauduk ana kena pu sebab kedepu. Dan tadah jo untuk tauduk binih orang nabut. Hana buat tabu ke debu melek-melek muka. Yang hek ni urung mangai. Tengok darah. Nyai kunju menyomano be bakulah. Yang mana rumah mana abakulah mana tulak lang kulah anda. Yang kerja punya urung bangai ko he dia. Capek dia punya urung bangai. Siapa hanya dah bubut. Bele inon nana jak khauri nuju. Nama. Nak tom baca doa apa nuju? Hanang mana nak pajuh buah wayu nyan makruh pajuh bu nujuh gop hana baca doa kurang meninggal makruh pajuhan baca doa minimal lekrek surah ikhlas ate cok piring kena cok piring bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim dengar buh kuah buh ko kana lekrek. Ya dua bak kursi niat ya Allah nak putuh pahala ke almarhum. Yang kerja bar rumah urung nujuh gantung nan naik doh niat gop. Tungku hananan masuk niat home binti home ejut. Kiba home binti home. Mana ya Allah nak putuh pahala ke almarhum por rumahnya. Allah ke debu sit. Jadi makaji baca surah ikhlas tengok bobo bismillah. Beri tak ada baca ke bobo juga ke sama dia. Mayu rumah ngahek dekat. Agar dia pajubu rumah gop dia dah tamah BO untuk pesenang hati por rumah tak cok pupu yang na BO dah tamah pesenang hati dia tahu lepas tahu tanya rumah gun senang ku ya Allah mangat masakan long nah hai pajuh hidungku ya pesenang hati por rumah nyamnya tak cok cuba yang ikut orang lain ni kunju tang hana lebu bunga tak ko he di rumah ngai pulau punya makanan jame-jame pajuh cahang gebi pinah. Pinah bahasa dalam pinah haju. Mihana te pinah hante hanje ta jawab nikah. Berurusan bung awam nikah. Malah punya makanan yang pajuh bu kadang abu kuta krung. Abu tumi belam beladih. Nya le pajuh baik pinah. Lepas gua abu langsung anak-anak lakok. Bang adik, nak cari laju. Mak, jebu. Duk leh. Banyak keberkahan teman jamai pajuh. Kadang nangkut yang teman gumat leabu kuda kerung, leabu payah pasimat. Leabu sama langamat. Dan tinggal di belah tu. Bantah cok dia cok pajuh ramai-ramai. Mangat banyak keberkahan. Nyo anak temai pajuh. Cok ajume juga dia umon. Enci kuah-kuah yang teman nabu pajuh hanali nang kami ke dia umon. Nyawa teneme kuah umon saja ilikut miong. Miong isi tak juron pah na pudo ba amon ilet-let li miong malim lah miong. Ngaji miong le dong ko gagak akai tu me pajuh ada teman nabu pajuh tu. Dia tanya hana pinah mandum. Ngaji hanya pinah-pinah teman jamai pajuh banyak keberkahan. Yan. So yang wudu lebih-lebih nyo uro kiamat gebi cemerlang wajah di padang mahsyar sahajalun muzu. Lera. Nyo be gampit. Orinong yang na lipstick be gampit. Ana terus wudu kan. Nya maah le darah-darah baru yang balu-balu akad nikah, balu pesta, teh semayang nyan ut menduman. Karena kalau tam dompol. Gaya yang galak-galak boh budak holang jak me nyari ngerah pingan beu. Pasolang tahcet no. Asal kana ba tempat uduk cok nyari ut muka lah. Itu yang lengan puan tengah kuat shadow. Uak babi boh lo. So you boh nyan no. Yang kerja yang galak-galak boh budak pinah mandum pinah ana terus huzuk. Maskara lekit maskara. Shadow tatu buruk mata.
pulam listrik anti air dompol banyak pindah manduk. Makanya orang inang tim pakai cadar lebih selamat lem. Lip hana pi abloli budak anali aman manduk. Ada nendong putu nubu ba api na tau uli. Wapluh nendong putu pakai cadar. Ada ikala le muda cukai-cukai kamno. Ikeling hana ka ugo na mata dem tu thotan. Mangka uju hana tajam tu thotan. Padahal cukup berat tadi tapi hana ada babah. Makanya pakai cadar selamat. Nang kerja borosan ke Bandung hina-hina cadar gue kirim penyakit ya Allah awak sampai pakai cadar. Enggak virus Allah kirim hodan aja habis teman-teman. Maka virusnya ada Allah. Makanya hati-hati hina-hina hukum Allah. Orang nang hati-hati uduk saja lo muzuk. Alih arah jaro. Iji wate arah jaro lebih lagak oleh dari ujung guna uyuk. Menyalang pula. Ilo nuku bape biasa mana? Nyokan bicara sah, menyotarah menopisa, nyo bicara lebih good. Lagi kulkas dingin sangat dingin lebih dingin sangat dingin lebih mandum dingin tapi na yang lebih dingin di dalam mana? Mana? Pakan hikmah haji kumun yang naba ujung jaro itu kena. Jadi lu salat paju makanan hana makan kuman. Mono pisah. Saja lunmu untuk rah muka, rah jaro, rah ule, rah ga kini tertib langsung sah. Wate wudu be gado ketrip jaro. Gado kusyuk dalam salat ndek. Nyo sakawa trip hanya mana? Gak ada kusyuk. Hanya ketrip jaro. Alien wo dong dalam sajadah. So yang deng atas sajadah bayangkan lung deng di atas titian siratal mustaqim menyaime kusyuk salat. Lung dengnyo di atas titian siratal mustaqim dong. Giudong uragam kira-kira tapak ke tapak si jengkai kira-kira. Baik adu juga jengkai ham demi semayang. Kira-kira. Tungku musuna urung dong mono kiban. Sah cik tu mas sayang gok hai nampak dong. Kira-kira yang geyu pesantutnya kadam temet yang santut likut bek ku hai santut le dong payah le dong tuan likut kadam temet tegebi pertama ni dua badi dilihat tegebi per Fatihah Allahu akbar. Yang tak pertama lebar kan kasat ta'arat ta'in putakwa nak kebunawa nama induk kan po induk lu ni dang salah ron han duk nang kursi kalibi panitia hang ku tuju duk kursi Syahrini malek pak duk tengok ku Syahrini ente hang ku mai perah balik ku hana pupu untuk taduk kadang tadang je le untuk taduk geroi kadang bokai le pertama ni dua berdiri le tegebi pe Fatihah Allahu akbar pertama leboh kasatarata yin bitamong tungku masa hana longke menghadap kiblat jut hana longke neraka jut hana longke tepu hanjut bukun latih Allahu akbar tungku pat beda bicara lidah dengan bicara hati ya bedalah lidah babah punya lidah punya kerongkongan ate tak punya lidah tak punya kerongkongan yang maksudnya bicara ate sahaja ulun salat subuh lillahi ta'ala sahaja ulun salat fardu subuh lillahi ta'ala yang you bicara dengan ate tak punya kerongkongan ate tak punya lidah Allahu akbar ak mangin bebrak thai poi babah degok Allahu ak nyawa kui paling bek temiram
Allahu akbar. Tanya mazhab Syafi'i, pok nya pipi punyung kena. Allahu akbar. Tapi nak yang takbir tentang bahu. Allah. Mandua sah kan. Cuma tanya mazhab dulu dia tanya nampak. Allahu akbar. Lalu panyangbar. Tabak tri tamung. Allahu akbar. Demam. Kaki salong. Yang kai demam penyakit. Yang penyakit waswasnya. Menyo waswas membahayakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Diwaswas dalam hati manusia li iblis. Ya waswas but iblis. Baik pudurut. Iron lako menyopur moh nak kenang penyakitnya nepengen hotel tu. Yang bagah lih. Nu dong ju bina pintu negeri hem le. Yang ko bagah lih. Menancip nyo tamong lam WC kelamaan bek buh pacok bek buh ensel model mat pintu. Moyo pintu WC model mat bagah lih. Betrep ku pinah pintu. Yang ku bagah lih. Tapi moyo tabo ensel tabo pacok hana mujan itu bi. Cukup trip pinah la WC nya. Jadi menan tak ubat urang mana tak banyak hana ubat tuan. La do muduk orang. Mata kamera ikulah kan tu. Tamat tak culok tu culok nang kulah. Kon bun. Kelamaan was-was. Tungku paki kena hana paki baca qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas la ke wallah nya terpangkas yang susah terkena punya pulom yang muda-muda kena penyakitnya menyoleh kahwin mano barmo mak tuan macam paki dengan tuan jauh mon tubuh-tubuh boleh pergi le perempuan bang ne bedah nak mano teman tiga ngayah meleh dah lintu ku bedah haju hala baru pompon. Oh mentang mencetak basinglet baru dalam kadu alian anduk baru pinggang jo anduk di humon jo hana tentenya mbak ara baru pat ku palang mon pah buka ka pintu mak tuan. Allah pi mentang mengunci kerja tanya je kelintu bek sok-sok tahu tanyang sekrek kadang ayah tuan kagak balik pintu. Yo tayak-yak bertemu berakan pintu tanya pah le nikah kagak balik. Apa malai gentik lalu lalang melintir ke kama. Jak juman mon mak tuan kadang mon tanuh kadang lalang kampung macuk merempak mak tuan dah. Tapi sama desa dengan kampung sama mak tuan. Yang beda bak iman dengan takwa. Mana ada pada bang ulampu limong wak remang-remang iman dipecah. Ada kaya bat tengah. Pinah haju anduk cok batahan pinggang gu tintop yunya ka kena cek urang kena penyakit was-wasnya cok di mau blum lama sebuto jin ni cekai tamong tapi gak pedurut cekai tamong ni kagak pedurut tamong culok long blum kalwago mano pole poh limong dah lagi bang sedap belum plek kalam luhop bang plek kaluhop lah boleh iya kata niat golek damang istirahat dan lang kupalamang banjir dengan luhop mau dah nak jalan emang kada paksa pe acok anduk pinggang lagi set mak silek ngaujung jaro ku di lang kamar baru ulam darah baru kasih anduk-anduk nak mana ji ikan pupu ublang ron bang tubuh-tubuh Publang hai damong ni nasihat kepada ya tuang kena tung di mana tu boh bang tolak pintu mutun ke puh lempu saku aman tu boh tinggal ke pum melintir kerja memboy pun makanya penyakit was-wasnya kait temung kabeh dah pangkas saja buat gaduh putur ijikan punya lebih-lebih bak musuci ya musuci najisnya was-was natyan hamdu metamor mogop aduh nilai-nilai gok menajis le dah muta salam aja salam najis
Ada tanpa belok piah ke. Ampu gop najis tentang roh suci tat. Belum tak turun najis selesai. Woi no tu kadang woi rara naliung leh pe mubloh lah naliung prem mubloh. Pasti ilmu. Oh pasti medu dalam teput. Nyakan waju nyak lek nyak kanyo cilemi. Pasti ilmu. Hansek nyak tikui mat. Kanyo sit. Hansek mak com. Kanyo sit. Compeh boleh lom. Dari aki jaroi dong bak jelbak kena lom. Pakau hantawa je ba mubloh lan tepuk prem mubloh. Boh to mak bro. Menan aju le tabak badah nadu. Dawo jutro rumah de lampu. Aku lemah agak nya baru darah barang kadu. Yang paling pegah niat tapangkas was-was penyakitnya. Anjut biarkan dek. Nah bukai leh. Terkebi. Allahu Akbar. Tanya mazhab Syafi'i, puduk jara atau pusat yub dah. Yub atau pusat yub dah. Yang hana pusat kira-kira mana? Hai kira-kira enak pada sam pusat gop. Bentuk dah hana pusat ka salok jaga cinta dah hidup sakah. Angkong kombut. Terkebi. Allahu Akbar. Nyan. Tanya mazhab Syafi'i dua buah versi. Allahu Akbar. Sabah. Allahu Akbar. Bawah. Sabah tang dada, sabon tang jantung. Karenanya ma'rifah, tempat ingat ke Allah. Jadi tuk tang nya mana? Ingat ke Allah. Sabah mana? Bawah. Tapi na yang mazhab lain model yuk pusat. Tergebi mentong jaron tambah. Allah. Ladum hana depu mazhab gop kaki apeh hanasah. Asah gop. Gop kadang mazhab Hambali makaji belajar kira-kira hana paham baik jampu ada gop. Kami taduh tabluh ju belang gop tipak teng gop tampun dek. Tanya pahami mazhab brodile Syafi'i. Allahu Akbar. Pertama niat dua berdiri leher tergebi put Fatihah bupah. Fatihah megeluh mendang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahma baca. Rakaat pun Ar-Rahma, rakaat kedua Ar-Wahyah. Ubina arwah bertahu mendulang sembahyang. Nah yang baca Fatihah tengok semungut Bismillahirrahmanirrahim. Ya kada babu. Ya kada babu. Mamnyonya tu temlasah. Lampu mati got dengan itu sembahyang jibudah boleh kocok belum. Tengah hiplung kita yang lengang keplung burung temlasah. Kan burung baca Fatihah dengan nguap. Yang kerja kebiasaan nguap bulan puasa tu. Urut dah semaju tak jadi. Itu campur kalang-kaling mi apa madeka nah support mendung. Yang kalang-kaling pika mamah model umut mendung. Plung lalu. Yang menyok kalang-kaling tak umut, yang rakaat ke-8 musupe perut. Plu itu bit. Ji plu ngatu keramik timang itu urun. Diurun tengah kebaca Arabi pilih tinggal ke pasti lelah tu kadar. Hana mungkin ni boh ikan abak hana. Nyambak kesuju ke dari nak kamu kaya nampu. Tengah baca Fatihah katang ke kalang-kaling markum bismillahirrahmanirrahim. Li sampai ada kang kalang-kaling le tu kada kalang-kaling tu kada dalam proji disut. Musibah. Pajuh makanan banyak-banyak wate buka puasa tengut hana payah undang. Ana payah undang tengut. Engko ju urung tarawih kok le tengut. Nan tengah-tengah dong. Semua. Sebetulnya wuduk ka betul. Sabak runtuh wuduk tengut. Tengut berdiri, tengut berbaring, tengut ada mana berdiri berbaring selain duduk batal wuduk. Munya wuduk ka batal salat ikut batal. Sabaji lang salat na yang batal salat, na yang batal wuduk, na yang batal Fatihah. Nah yang model baca Fatihah. So baca Fatihah mana? Tengah baca Fatihah dia gerim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bunuh segala sembahyang nak gepreh mungkin kot.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Pep thôi luar. Gepayuh dengar. Mogenya bahine gede. Ala kala dengar kita mayang na terus bisa lium. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum. Gepayah ke dengar tu. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum. Long tak dah. Oh tak dah hayat juk PMBLT. Nyambuno gepetun-petun hana gebaca Fatihah baca Fatihah pagi sabah bismillah lom. Karena gonya kagak sangkup Fatihah ge iim. Karena syarat baca Fatihah kan bumi ring je. Nah, karena kagak petun-petun baca salat, baca Fatihah. Nah, yang model baca wudu yang kedengun. Ladum ku imum lagak zu, bak semak-semak ka dengun. Manguk, nyam nyoka manguk ya wudu lain. Halah dong ku BOP. Ne pegah le Nabi, monyo mata ka tepet punggung tehah, tabayi nak connect duai. Asalnya tepet mu pluk dah ayo. Beok je tepet pluk je dah. Mana makanya asal mangguk dalam salat ka batu tu. Kaya menyola pajuh batu yang le tengut. Nah yang baca Fatihah dengan bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Hash. Alhamdulillah. Sebut aja alhamdulillah ana buah. Cuma uri sampai enggak tahu ya rahmatullah. Gengingang kaya tu tengok kepayah tu bersenggop yahdikumullah. Mandua kau masalah nampu betu bersenggop dalam salat. Bah binai ke dentu habis salat tu. Ya maka Fatihah huruf Fatihah serta 50 nambah huruf serta 50 nambah huruf surah Al-Fatihah sabah tinggai batil salat yang le tinggai Fatihah malam tarawih kujai gada huruf abad tajam-tajam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allahu akbar. Pah berat tajam. Poh 8 semayang, poh si kurung kali sijum 20 le rakaat gimana cara gebalap. Yang nek sayang tu, yang tua-tua muda-muda yang home je lah tu jangan naik gelir kuruk-kuruk. Bapak ya dah habis salat kiban hana Fatihah tanggung puimu. Nyala dole daimum pegalam kibalong daimum seo lagak mantap dah nanggu. Ilung nyodron daimum tip malam aku jak salat. Pujut irok Fatihah tiga merbak kulikut. Karena terlampau gadan maka jika teruyup anak semayang lagi. Mana bet tajam dah, bet lembut tak piwa ko habis lembut. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ana muda juga jungon iro ko bincang ka wo. Ai dah malat mulai gung. Acan tahu nasah lang. Lembut dah, bet tajam dah, bersederhana. Nyo kasawan kan? Sawan ali sabar ama. Dan nyo perangkat desa duk rapat ya undang tungku. Daleh pipalu gading dekat, na gure-gure yang hana gua gampung undang jadi imum di melasah. Mit pula gak mit. Ladom sumit melasah tete imum tu burung. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum dengan semai di biar tu peng kampung nah hai dah mit. Kegeji merupakan. Padahal kan salah geji cuma mit lah dong totor hak menang kan ji pui ke musuh cician. Insyaallah kena sarong gak tu mit. Tu son tu mit hom. InsyaAllah ke melasa mantang 2 tingkat nyaurung punuh halat di rumah mendum. Majid mana salat ya makanya undang gue umum ya laga-laga su
tari miom le 20 malam 20 sikurung malam 20 malam salat mal 20 malam imum baru-baru mandum Allahu akbar pagak tu urina cakap ke tepi tabeng ke tekan saya imum tuk putus tabeng tengok hungku imum mobot ikut halah hungku imum anak dosa imum kadang imum tatune dan jame-jame kadang gak but kena balu gading pah tari su nah nedara haji jipiak semayang hati lupi ya Allah dak menjek kalian tolong ya Allah tungkunya le tari su pah lagak lam pajan tatume gatanya minta update sayur mah ya tume update sayur nah makaji ronayah mak minta melinte tungku begasin cok musuh gasin ke tungkunya ngejak moron cit tungku malem ke tapi tungku mandum begakai namantang al ulama warasatul anbiya ulama waris nabi minta tungku punya tungku je kemelinte senang ya Allah senang malam tarawih gedai mum Allahu akbar ron lika mak tuan ayah tuan tetangga miwa sepoti hantenang darah baru lika senyum-senyum baju selekum mata ibu lintu senyum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin supaya darah baru sengap dengar sungko imam yang imam habis baca ayat rukuk Allahu akbar darah baru rukuk dengar rukuk baru tengok kepala nak baca Fatihah bak dengar Fatihah lintu katua Fatihah roji nyan hanja petenggung kelintu Fatihah yang petenggung kelintu napakah baca karo tengok darah baru daripada atan dah baca dengar rukuk aja bismillahirrahmanirrahim leh samping ji agak bangai baca juga hoi bu Fatihah dengar rukuk ka masalah lo yang boleh pegah minta melintai yang tunggu insyaallah aman ya boh kali mak baca huruf surah al-fatihah 196 boh be gadah-gadah masabah huruf maka Fatihah bujlah baca bulaga Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin lupi ke deh kau menyana suami segala yuda imam puci bawa agak ke dia tulis aku jadi imammu aladum yo golom kawin macam bahpi abi ummi subuh dan abi dan subuh yang pegalam ummi udah bangun abi barusan bangun lah hanya sambung bobok lam abi ummi yang tulis lam aku jadi imammu nyamnya kali nikah yuda imam juga tukeh juga imamku cidang ladum lako peteni dia kau pakai hanjuk apa wah udu enggak juga mereka pakai hanjuk ke imammu gak mubuk je lang kama kali assalamualaikum kama ju kama ba permoh tinggal permoh kena gotang ala ibrahim piji sadung malako Allahu akbar dia ayah tuan nang pun becut nak gagak kagak kena kiamat hang hai kong kiamat dunia tu lermoh ke yang kam ramah kiamat rumah kan kelentu saf berdepat dan berapat berapa depat heroi dia Allahu akbar orang ada bangai-bangai Fatihah lupa Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin hana pleh ada beruziro amin Bismillahirrahmanirrahim ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin purmohlika puja kadua gamin ipurmoh episode amin kadua gamin
Makanya punya hanja pada pasal, muda tajuk pak salam. Yang kerja abang-abang meruno dari imam. Ejides dari imam luhur le sebab hana baca. Luhurnya agak aman. Punya luhur ke hana musuji, tak teh je sudah tu. Allahu akbar. Allah. Ya, tapi berapa baik mandum-mandum. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah akbar lam. Hana gafai sami'a kan tua ke sami'a. Amdeh budak baru kan sami'a Allah yang kan Allahu akbar. Allahu akbar mandum. Makanya yang boleh pegah salat be salah-salah. Surah Al-Fatihah setul 56 huruf be rela-rela. Sabah tinggal batalat salatu batal salat. Kalau Fatihah Allahu akbar. Ruku muka baik lagi unta agam kalon unta inong. Allahu akbar. Pone menaruku. Abih pengonggok. Muka baik lagi unta agam kalon unta inong. Ruku. Yang kedua baik lagi kuda pejolok. Allah. Kepu menan. Allahu akbar. Ada tempat sujud. Nyo budatar, nyo na puduk gelah betimang bek. Nyan. Le rukuk sujud. Wate sujud geyu kenang anggota 7. Penembah anggota 7 mak? Anggota 7 belum? Aja ka 7 menit lepan. 2 aja. 2 ga? 2 tu ulai apa tu ya? Hatikan ada juga kan? 2 jaro, 2 kaki, 2 tu ulai bebobot. Kan ada juga. Allahu akbar. Bandu aboh bak masalah jaro. Bek saboh bak masalah saboh bak punggung. Limong di beluh mong melahon. Habis sembahyang je pilih kerping dalam salat. Kiban sembahyang. Ang kerja punya orang nak buat gemaro cita turi je. Punya orang nak buat masa gatai nah. Sini apa sini anggota ubit. Yang baik menggerak anggota raya turut anggota raya ulai badan jaro kaki. Yang anggota raya anggota ubit ana jaro. Masa orang nak buat gatai. Sini mek-mek napu. Napu. Nya nabut. Nya nabut. Agai waknyo dalam selawah. Pada pisang dah jauh benda. Nya polong limong di beluh. Boh hidung luyak. Batal solat. 2 aja. Allahu akbar. Aja dah. Alian 2 kaki. Anak kaki wate sujud guyu pedang miak kenang perut anak kaki dengan tempat sujud, tempat deng. Hana macam malimong nu sebab naik tuet dah. Wi nu kan naik tuet dan betul-betul ku imam dah doh dah le. Nawan nak tahom na. Alian 2 tu wate sujud miatanyo gu sunakat awai tuut tayo. Allahu akbar. Tuut jaro barudo. Tuut jaro barudo. Ya tayo. Tungku. Maksud sujud awal ke purut jaro Allah. Juci. Awal tuut pisah, awal jaro pun sah. Yang salah awal ulai. Maksud sujud awalnya Allah sabar rakaat ningai. Cuma tanya awal tu pulau punya orang katua-tua awal tu Allah nya lalu mungkin sadar Allah nyambak gedah demen opolon gitu meta mau opolon meu tu Acini bilang nak rukun sembahyang pertama ni 2 berdiri lihat opolon pada kebina. Yang kamu musuh-musuh opolon yang kalau kan. Alinya 2 jaro, 2 kaki, 2 tu ulai bebot. Ladon tetap sujud masalah baikhem. Allahu akbar. Bem salah.
gebok samping buduk lam batu ladom nak batai ubit batai kecil bah buduk timang bak dah Allah apa sakit gebok kat sampuh buduk lam batu solat kanan jid lebar sujud makanya nyawa tesu alian doa Rabbil li nyang ko lagak doa Rabbil Rabbil warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbil nepa ampun dosa lun warhamni negasih sayang kelun agak tak menyodoa yang mustajabah waktu sujud karena waktu sujud waktu kau menghambakan diri kepada Allah. Kau yang punya jabatan, kau yang punya derajat tinggi, kepalamu tinggi, tapi kau letakkan di atas tempat yang diinjak orang, tak puduk dua bat tempat yang dibloh-bloh leureng, bermakna tanyonyo adalah hamba yang hina, tapi tanyo tak hamba roba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerja orang punya hanatim sujud kepada Allah, dia makhluk yang paling sombong, makhluk yang paling sombong. Iblis tinggal sujud ke Adam sehingga Allah gelaknat gemurka iblis cuma tinggal sabuh sujud ke Adam. Cobalah tanya padumboh wate tinggal sujud ke Allah, subuh tinggal sujud, luhur tinggal sujud, asar tinggal sujud, maghrib tinggal sujud, isya tinggal sujud, padumboh tinggal sujud ke Allah. Kepa tanya jid singgah di yaumil kiamah. Iblis saboh tinggal sujud ke Adam sampai gelaknat iblis dan gemurka iblis oleh Allah. Makanya sujudlah kepada Allah semaksimal mungkin. Yang baik tinggal salat, yang baik jadi menyokap pelekat kena gehoi oleh Allah. Surah semalam padum gehoi oleh Allah, surah semalam gehoi oleh Allah wapluh go. Hayya 'alas salah subuh, hayya 'alas salah dua, hayya 'alal falah leh, hayya 'alal falah put subuh put, luhur put, asar put, maghrib put, isya put, 5 kali put 20 ge oleh Allah. Tapi han megrak langkah, han megrak punggung, han megrak hati untuk tanya sujud ke Allah. Tapi sedeh 3 gehoi mubruh daripada pengumuman BLT bagi uronyo soh gampung, pengumuman gah kai damang soh gampung, pengumuman menyuk murah kadro soh gampung. Allahu akbar, Allahu akbar, dan megrak orang, dan megrak orang. Kenapa kan goh merumpok taufik hidayah serta inayah Allah. Kajak sering baca doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sering baca doanya, insyaallah gegerak langkah bak kebaikan. Nyamban maka Allah gehoi 20 ge dalam surah semalam pakan hana megrak langkah karena batanyo goh merumpok taufik hidayah serta inayah Allah. Maka laki ba Allah taufik, doa untuk dapat taufik, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah pada ulun yang benar pada kebenarannya dan berilah kemampuan pada ulun untuk bisa aku mengikut wa arinal batila batila, dan perlihatkan pada ulun yang batil pada kebatilannya dan berilah kemampuan pada ulun untuk bisa menjauhkannya. Nyan doanya insyaallah cepat mendapat taufik hidayah Allah. Ya, makanya salat tengku kiban cara lebek tinggal salat de kiban cara na cara asai keadaan aja aju insyaallah tinggal ali. Allahu akbar, Allahu akbar. Tengok tadi cok HP pematih betul langsung salat. Insyaallah hang tinggal leh. Asai wayadan salat aja. Asai kayadan salat aja. Yang insyaallah hang tinggal leh. Yang baik numpun tu. Nyokan numpun tu nyang kai demung iblis kan. Allah tak tu. Allah tak tu. Awak main chip menggelegen.
alah ku cedulak tergetuk. Alah ku cedulak tergetuk. Ba alah ka asoh kantong. Orang salat dengan sit. Alah ku preh poh 5 lek 15. Alah tengah 6 juga dia. Alah tengah 6 lek 15. Alah ko 7. Alah bak leho juga dia. Ba alah subuh ke bak leho. Alah ku cedulak tergetuk paten tek kan terketer. Allah kutulak kata ba Allah kasoh kantong yang kejut bahasa Allah bahasa pententu atau iblisnya hanapu pententu semayang kubit hai bili iblis Allah hanale ju ya makanya salat nya salat ile jadi lenyan rabbil fili lenyan sujud lenyan du tahiyat at-tahiyya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tengku tamah sayyidina dalam salat boleh pun putar boleh nyan hubungan adab dengan nabinya tatem tamah sayyidina metamah adab dengan nabi hana tatamah sayyidina salat tetap posisi sah cuma metamah adab nabi kah hana kepegah doa ke sayyid nah ke nabi ana sayyidukum waladi adama yaumal qiyamah lun panghule na adam pada uro kiamat lun panghule anak Adam pada hari kiamat. Nabi pernah disebut droga sayyid maka tamah sayyidina dalam salat nyen hubungan adab dengan Nabi. Menyobicara adab dengan Nabi, Imam Maliki lebih tinggi derajat beliau menjaga adab dengan Nabi. Imam Maliki watena nanggro Madinah hanggetem dati ranjang yang manyang pakon takut manyang ganyan dengan kubur Rasulullah nyen ban gejaga adab. Imam Maliki han geludah ibabah sembarangan takut mesambung ibabah dengan kubur Rasulullah dan kenang ibabah bekas tapak Nabi jak dile. Imam Maliki han gekendrai keledai sembarangan takut keledai diinjak bekas tapak Nabi jak dile. Nyan ban akhlak Imam Maliki nejaga tentang adab dengan Nabi. Itanya bat tamah tadina sampai mendawa mirah punyung-punyung sampai tan semayang. Bat tamah tadina naim pugah bid'ah dalalah neraka. Nah, BBO culok legok neraka. Yang kesangka neraka wa terbung ya. Mulut neraka, nujuh neraka. Buh fidyah kafarah salat neraka. Tidak dicontohkan Nabi. Semua yang tidak dicontohkan Nabi semuanya dalalah neraka. Katanya mbak uringan, itu ustaz pakai HP, Nabi tidak contohkan HP, itu lain. Wah, miotagnya pakai lain. Ustaz Nabi baca khutbah Jumat tidak pakai mikrofon. Ustaz kok pakai ini juga lain. Ini dunia yang aku bicara tentang akhirat. Oh, berarti ustaz bid'ah bagi dua ya? Oh tidak, ustaz bagi. Ustaz bilang ini masalah dunia, yang ustaz maksud itu akhirat. Pokoknya lain. Ujung-ujung pokoknya tu ya. Makanya tanya terpengaruh dengan bahasa-bahasa yang lagi. Tanya masih punya ulama-ulama. Tanya ikut ulama lebih selamat. Masalah tarawih 20 le bulan Ramadan. Syafi'i 20 le, Hanafi 20 le, Hambali 20 le, Maliki 56. Oh, sembahyang tarawih 8 sah 8 sah. Tapi makin banyak salat makin banyak pahala. Oh, ilun tunggu 2 rakaat sah, oh ilun tunggu 2 rakaat sah, oh ilun nak jak home kinan. Yang baik pangkas-pangkas 20 buat sahabat, 8 buat Nabi. Emangnya pernah dalam solat ikut Nabi? Kan kuala Aisyah, Imam Maliki hendak depu kuala Aisyah. Sedangkan Imam Maliki pakar hadis lah. Imam Syafi'i pakar hadis lah. Malah Imam Bukhari murid daripada Imam Syafi'i, Imam Muslim murid daripada Imam Hanafi. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu hadis Aisyah? Imam Bukhari dia bermazhab Syafi'i. Imam Bukhari waktu salat subuh pakai kunut. Pakar hadis lah pakai kunut. Nomor tu ribebo hadis pakai kunut. Itanya lebo hadis salah barih long kadang kunut. Makanya ikut ulama lebih selamat.
Lehnya le tahiyat baru salam pakai alif. Assalamualaikum warahmatullah pakai alif. Punya salam di luar ada han alif je, tapi dalam solat hana pakai alif sana. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia paling wajah sampai putih-putihnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis saling doa hanya bahasa Arab bahasa Aceh, tapi istighfar yang beda dari salat hana istighfar lega makruh beda. Astaghfirullahaladzim lega, selawat lega. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ilahi rabbi subhanallah. Lega. Alhamdulillah, betul lega. Allahu akbar, betul lega. La ilaha illallah, tiga. Selesainya baru doa. Berjaruh.